namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm the Carolina. We singa we the post. You know, ngata ikingu link of course na Nomonde Rodger. Hey, makale you complicated ngopfully. Yeah, so hinkwenu a hi ri aware of course ku Nomonde Rodger na Mr Post va ta va ri karhi va humesa single for Good Friday. However swa humelanga laha hi nga fika hi vona Nomonde of course hi 24 March na nga fika tsala ku Nomonde u te March wa humesa a ku me a ni ku marching forward ni yo tsandzeka mavekelo hi leswi a nga fika tsala swona. Okay, so loko hi cheka tin'wana ta tipost ta yena of course a va kha tsala swona ku fana ka lela a fika tsala ku March a ku single loading as you can see kwalano na kun'wana sweswo kwala lava kha tsala swo ka ku March it's about time this voice roars like a lion a ku single loading. However maybe I rivele ku deleta post leyi a nga yi tsala hi ti 14 ta February hi ta hi kha hi hlaya kahle i fika tsala ku loko ma analyze my beautiful relationship mi pfa mi vumbavumba ku ri ni ya humesa genre yini cause March ni duvula single hi sweswo a ka hazeka na ni dio ya kun'wana so a kombisini yes of course ku ya humesa single hi March so i bayize a rivela ku deleta this post so hi laha hi n'wi hakaka kona ku single yes a fike yi huma hi March based on this post and tlhe na video ya kona leyi na yo aka nga deletangi laha hi nga fika hi twa hosi ngove diku a ni ku ta va byela album ya wena yi tari swi important no swi important mara a ni ri a hi sifaka date ya straight va byela ku album ya ta Insta or a ni ku ta va byela sweswo va byela n'wana Para video mali bode mara so let's go xona dalela ngopfu ta ni sengeriko a ni ri ku rasela ni okay kulandza lona a ti ndamuni okay i ri wata hi Easter loyi Subiyela loyi ma loyi loyi wi loyi kasi wa n'wachalani ya n'wachalani i ri wata hi Easter ne Subiyela ene zo ai a tloliwa tloriwa ni le tsakula mara ba go sesi n'wachalani ri wata hi Easter se a ni swi tivi ku mi tshembe yini sesi loko mi ku mata hi Easter mi tshembe yini tshembe tin'wana roketela ngo xile xa munhu he wena ni a wani lovoliwa ku hi December xa ta cuma kwani hi leswo madala manager ya confirm Mondo wata hi Easter yaloyo Mondo i ta ku dlayeni yaloyo timali swilo hinkwaswo panyasi wata Mondo timali swilo hinkwaswo yaloyo Mondo timali. As you can see, aku ri ti 28 ta January loko yindliwa so loko mina ni yingisele kahle la I think ku ve na conflict between Hosingove and Mr Post hi ndlela leyi yo Mr Post kahle a twa ingaku Nomonde Rodger i ta humesa an album ani mi swi twini la. However loko hi khe languta hi side ra Nomonde of course a continue a mahlweni a kha kombisa ku lava ku huma a single ma kuma na mhaka I think lava conflict yi nga va yi ri kona based kon va Nomonde a nga humesangi la I think swi tikombi na ku Hosingove a ri na fear yo loko fika ku huma a single I mean ku na chances to kuma yi fika yi va flop loko yi ri one considering ku ri a ku ri na competition na Hlavu and Leboko Poison ma kuma track lo yi ri one ku na high chance yo va a flop unless if ti tshembe ngopfu mara the chances to va a flop ti va ti ri kona hi ku tin'wana tinsimu this year ti voni ti flop ti rini mi kuma ku i one track yi ri a remix yi fika yi flop and stuff like that. I think hi leswi a chava swona because hi hi the last minute a fika tirha na DJ Gift la i fika feature ka tinsimu timbirhi ku nga rin'we initially a ti ta nghena ka rin'we mara ivi ya nghena ka tinsimu timbirhi leswi nga va kahle because guys mina loko a ku huma track ya Xinevhasi ntsena ni nga ta tala hi project ya DJ Gift ku rila ntiyiso ma yi vona mina ni fike ni tala hi Timarivoni so van'wana of course va tala hi Xinevhasi va nga tali hi Timarivoni ma swo swa pfuna loko tinsimu ti ri more than one at least
So hi leswi ni swi vonisaka swona mina ku I think u sungove maybe a nga va lo chava swona ku heyi loko ku fa ku huma single ntsena what if yo fika yi va flop swa onhela somehow so hi leswi ni swi vonisaka swona so mina personally I don't think ku na nyimpi between Hosingove and Nomonde Rodger ku hi sweswi leswi ni swi vonisaka swona I think ku yo fika ku va na that conflict yo Hosingove swona ku heyi ku nga va a problem if ku huma single sweswi so single swi tikomba na ku yi nga ha huma mi kuma ku maybe nkarhi loko a nga na competition hi leswi ni swi vonisaka swona yi nga ha huma single ya Nomonde Rodger hi ku mina a ndzi za ni vona conflict ni zame ni ku va ni research a ni se za ni vona ku na nyimpi between Hosingove na Nomonde Rodger leswi ni swi vonisaka swona wona ngoma comment below ku mi vona njhani loko ri amukeza subscribe anta kombela mi klika subscribe sangena shake yani bafowethu awu apha batsaka ukuze bakuthapha luzine wonke amajani okay yawa okay oh tika bashani yawa okay yawa sangena shake yani